Marah sama juga udah kepesok. Kita saat mencoba itu hari ini masih coba terus itu. Mulia temati tuhakta, mulia temati tasadukna. Ima tutu amang beru, rohami dia kahula-hula muna, manang na tulang muna posok. Jadi ada orang so di pasat kami panak pinanon. Pasaton nami batong hata pasu-pasu tuhamu songoni tu aka dilekku salutna do akai botokku. Jadi hata pasu-pasu si pasatokku tuhamuna zai tuhatama manabeka pasu-pasu tuhamu salutna. Jadi orang bro, Ya betul angkat. di hamuna dia kay botokku do dia kalekku mulia tema naing panakokot tama na buruon tu batu nabir tu rihit na berlapis-lapis di pasu-pasu tuhat tama sudi ulat ta di bagas sadarion mulia tema Syukur nang natutup. Lipat itu. Oh lah, betul. Oke. Syukur natutup. Wah, kalau makam sama tu. Jadi mana tema kamu baru? Mau nanti mana di bata farhasa manang di tasulu. Ya betul. Besok dibagat satu jam di hari nanti kena na hari naudio. Rohame tujuh lalu muna marhite dulu na kosong. Imat nelayan panak kosong saring di batok kumanang burunam. Sudah baik nabi kumanang. Nak dengan najibu di fase nomor 12. Mulu berkarya kang baru. Di sedaunnya hamuna amang burunam. Cuma salah suruhanan. Ya betul. Atau ngadong dahatin itu dua nama dokon. Galinggang rin na pagabi na di kamu tahuan. Ari mulo gabi siraja ni orang baru nami. Ada takas kamu masih bau. Ya betul. Pinukan ulat tahun si doron nami tahu na. Berseda mamu semua dunia ikunang buah semua. Ya betul. Masih toko sekolah mamu semua suah dulu biar masih amin semua. Atau si doron nami hata berkuputan apa dulu. Dipenuhkan ulat tahu bersesero. Ilok na dua, aduh kena tanggo tu lupu aduh hati tu tanggo tu lupu. Nang sorma tu mamu, di patong tu paupu satu nomor ini, satu nomor nono. Ya betul. Atau kudo hari, setiap berdua ina peribu mana suara. Dewa taruh nomor 2 sudah mahita di parang. Ya Atau betul. sahabat jolu tu robin bertahan di karas tohor bumi bulan. Nunga isa kabiru hamu ne panakokon di botokor. Tunganan batu na tibo hal ima pasir na nomor 12. Anggi matutu sama utuang kebiar satu barhorasan nang di pasu-pasu tu. Ya betul. Otik be hatak ko nang baru alam berdua ngai be sa parsahiton nang buy be hak takas. Ya betul. Ya betul kami. Pagat ya kaum bero hawa kaum. Oh betul. Tok si orang-orang na ima sudah na nami tuang na salu na pinapar ni siraje ni di botoko salu menang ang baruko mulai sanda betua saat wakana poso. Marati magawi matalor. Ya betul kami.